Ujor nakaslem jong unongsan Hima. Hadien melas dang ban Shna ya ke Surok na umpernai sajata hakini ke kendiat Sngi ke Dorbar Shnong haba kalau yui bakani ke Surok kelas new no Tang hapo Kato kani Sngi kala Ujor show Emily uba lambor malgyang bantu klarlem haba yedai batkani nagaliang Emily marmar ulahiar syakani ke Shnong ban lap ya ke jing shisha habai keren bagi nong tok bor Emily ulai tu bahadin bagi nong yalam Shnong kila Ujor show marmar daladihi ulahiar syakani ke Shnong ban lap ya ke jing shisha bad hadin ke jing keren bad unong pek ya kani ke jing tray nakaliang ke jongki kila yutu ba barok kadai nakadau ba kila one kit da umau basniu hanrai nakaliang ke jongki kila kular ya kinong yalam Shnong bad yau MLA bakin sa siang biang da karong ka bathamai ya kani ke Surok jingwan mendarsi nomor ba kani ketiga Surok ka ba nadu bagawan ka lockdown msyam na lasyo ban beteng ya ka tenrei mentang ilayo biang ya ne ka lat ban ongi kontraktor bu de ban sedang no marmar te hadien ba lasdang ya ne ka internal road hangne pom pranai ka ban ya connect shadu sport jenta te lasuna chibon nomor ba ilayo ban sedang ya ne ka Surok ka badon kamba ya ka bala long sya ka jing kadi siya kajing bakraw hagini ki khandiat banai nadu bawan ka lockdown kala pum kala jot kala para tila hab ban ya sedang biang ya ka consolation te hadin ba la ya shakmat kajing siang ya karong tila pentip yang adi ki Shnong ba kiyong ba karukom tray kam da ibiang namar ba kani kadi ka project ka bading kongdu ka ba ki implement kani ki ba ki khot kita ka coal mix mut kani kadi ba kini kontraktor kidang sedang mentai kani kidang yo ya kani kam menta kasin ka baningkong ti ngi suthu ba ka don ka jing duna ang ni hangtai ken dai ndala wan hi bangan jurip banye ken batki layu i kila pensngo kyong ba hangno ka jaka ka badang idon kam bangin repair mat ngin sale namar ba kumbolong mentang ipit kathe ba showroom kala itanat tena de pipet ya gani kabla dep finishing kamilong tengarunga banyiki bade ban siang biang sahisen bagan ya wandur lang kumju kawai karong nadu nangni shadu showroom te hakajing sya ngala dang perkhat bangan khot ya ka deki optional jong ka PWD ki bade pet lemba jong ka PMGSY tenrei u kontraktor la pensong siya bakin le biang ya gani gaju galanti but kermen scam ba sa Kato Katne por nginla ban complete dut ya gani ga Surok internal road kabadan hapo umpernai but haju ka por kiwi ki project gidang ya chakmat ki badai hapo umpernai ki bangla dep hagini gi snam ki baleno ngimpat sem layo ya galat ban play namar kitang don ki kontraktor ki badang ya tray mentai ka the ka Surok ka badi ka internal road telangi khan nya pom pranai ka longbait menta sa Kato Katne ki lenti ki badang sakut ngachai wat ya ka 1 kilometer umdan chu mo bajon tengi ba kala itanat bad kala longsha ka jing karkhu na banta jong ka Shnong hi brokoi tenga kwa ban pendigna ba ki Surok ki badang sa hapo ka Shnong hi brokoi ngan pentigna bangin pendap ya ka banyo sa garong na po yeng Dorbar kabala isnay na marga yeng Dorbar hang turo kadang sakut kalenti tenga kmilenti bangin dangla ban pankre sesat na banta ban pentigna ba kompranai kan wanno daga Surok rong habro ka Shnong but amount kabala sanction kada ar crore tam tengi kmilenti ba gani ga jing angnu jungi pajba nginla ban pendep bat gani ga Surok kalong kum kata ka bangyong kadi ga jing ai subha Christmas namada ga Shnong umpernai hi brokaway te ki benta ki ba bon ki bang hab ban ya pashat ki kam ki bang ide banle namta ga constituency kindang yai beteng ngindang yai tray Sitraham ringkat bat ka jing ya tray lang bat ki Shnong bat ka ki nong panya ya kam Shnong kam thau bangindang la sisu ban identify bat ban ped te kini ki ba don menta ki ba sakut kisa sang Kato Katne khandit de ki kumba
tatkum ka jingkhen ka poi kumba sa news pa prapo mitari ka badang sakut te ngait scam ba shen ya kaniru ngan sa tigap bat ka department concern kata ka PWD banginyo ban complete lut ya kani ka jing angnut jong ipajba ki badang sa khandit katuk ani ita di bentai bang kwa perso. Hadien ba gila pentip nak yang cungi kum ka Shnong mana mestep hadien ba lagi kinogit kem Shnong nado triseral ki sekretari ki rangba cungi ka dong demio ki chairman cungi ka dong demio kali ya ngila ya ka konson ban gila phone ni ngasung buram ya chairman cungi ka dong demio gila pentip ya malung bat ila ya perempoi minta ka janmit akan ka por cungi semua buram sibun ya ba ilan pe hira jong mat kum nu ka Surok kalong te kum balong hi na kaleng cungi kum Shnong kadi kum balong hi kadi kasin kum nongkong bengi i kadi karong ka bagi le kum ne te kaleng cungi ro ngila ya pek bengi la ya konsul baru ngi subrom di engineer menem step balung ngila phone barong itu ngi terlang ber Shnong rangkat ber kerpang ya lam ta cungu amal te kaleng cungi Shnong ngasong nong ba so ngin kum balong hi da balung ba sa kani badang sa ngin pek ben ai ka bakhambiang bakham canai kita kata ka kubur ka ba nakaleng cungi ro ben se dian lang Kakawe ru ngas nguburam nakaling kum Shnong yo amlay jungi ba sisa kum long hi ka umpernai mata senam kalong kum ka sisa ka long ka buram Christmas hi Surok besang sing menta barka bedang sa menta kalong kum long hi balung ba nakaling junga ka pentip ru men ong ru ba nakal komiti hor benya long ba kat kuning dangsa barka hayeng ru ka puar menta ban ong ru kum sadar Shnong yo khmat jong amlay long ba nakaling namaran februar benya long ba jong ka lenti benya chi mani katar wadang idon kamenta kala yu katar kan sangat komen bas kemenang ya ter nakale ko Shnong ngas ngobrom chibane ang ta jong mali bari ka ndang yo ay ko chibane kia bari bisir ka ba ay ko kubor nam tanya kani kalong tang mentan na usnam din ba arjar khasal kebawan hadien bala cut menta kalongan bitang mana kani kasnam arjar khandai kasdang tai kubor musya kam kamdan kamdan Hadien ba sekumang kumba nong kumba sumuram ya wa amle jing bala de jing tristom jang amle bala nakalang office kilawan tang ba teng kalong be ba ka office wan thau tang lada amle umdan ka jing kle kam poi de na ka jing tristom jang amle kala keluar kena do acar ka kendai din ba jok lawan sa bor bala entering kita kilong hi masih ki ba ni ka Shnong suburam sini